Hello. Oman this year, me cheche obibia. Yo, sa video idea ekoma Ghana fo nyina fellow Ghanaians. Me cheche obibia. Yo, oman this year. Me ne Ghana fo nyina kasa kakra. Ghana fo moma yenya abotre ewo abato ho. Na tumi ye fe ni se ohene onye hene ewo afebo. Obi edi hene emirikwamu a na onye hene biu enti no mamoma tumi engigi eti na chese nyansa kura no efiri yitrim so ho enipa bi ye so power drunk say tumi ade ye tumi minim seska womdie amanfo ani abre ewo tumi ho meye mampani meye se nyina minim se eyi ni nyina na eyi sika efise omo dwen omo fu ho obia dwen ne fu ho. Your fellow Ghanaians, mesremo mon subscribe me YouTube video ma me na bring nyina no metimi aye video abremo. Your freeman the storyteller mekoso na makamasem ewiase no tumi etimi ba tumi etimi shifte enye se abre nyina na enipa baako ubetimi edi yesoa febo tumi etimi kodi ha eman ne so mo mpewa ne ko eman ne pewa na ba enti first of all no me ne Ghana fo bebre ne bekasa Ghana fo ababunu papa bi a ofri Nigeria a ye friend Willie Soyinke a otrotro e friend say ngoma book and Akan asem say it is only in Africa that looters regroup and steal, and the youth that their life is being affected will celebrate them. And the opportunity say Africa anase bibi man kwana akromfo edi nhyiamu a omadwendwen oman bi ho ekwan a omobefa so ombewie man no na ababunu no nso a ebedwen man no ho no nso aka say yodium more fire ewiase a yeti ye de kwan. Ghana ye nice country for all of us. Na yesi ye ntonwum no ema ofie a wo se agro no si ye tuba ofie a wo se agro no ede pa na emom no fa ba bi di a agro no enye de. Fellow Ghanaians, monwo sa video yi so na bi nka Ghana ni bia hwe Ghana ye man papa ama Ghana ewo ni minyam bebre mo amoye NDC MPP ni nyina no Ghana so sen mo Nana Addo eni Mahama Ghana so sen mo nyina mo nwen Ghana ho ekwan a ama Ghana befa na ntoma pafra eno na ye nwen ho na mo wa ye so power drunk. So by all means I have to be there. There be yenye sa 4 years na yatoaba another 4 years na yatoaba hwe Ghana babunu bi pa wo mo ewo street na hwehwe wo mo anim ene hwehwe wo mo ho na omo gina street mu na omo hyehye ties na omo yewe utum se nipa no aduane kra obedi no edi aduane kra obedi no edi ya hye ne kutupa ene ama na begira ho ene oyidede ukona ujimi na sojafo no omo di numu na omo kumwa omo kumukwa wo hwe Nigeria de esi ho no SARS na mekura na misuro se we di omo betu Buhari egu na Buhari no onim de we ani kromote o di sojafo famu o di numu no omo esi street mu biu ukona ukoji wuwu a waje nkwase wuo Ghana babunu monwe mo ho
onipa bi te sɛ Kevin Taylor abɛma Ghana bɛma bi a ɔte America kurom etimi tena America hɔ etimi ka kyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ sei etimi yɛ Ghana mampani timi yɛ Ghana mpanifo nyinaa ye na Ghana fo nso mo afo papa sɛ obi te America hɔ na sɛ ɔka sɛ ko street ne kokontokwa na modi mirika na mo kokontokwa not America hɔ on contribute nothing to the growth of Ghana bekoso Ghana beye yie Ghana beye den sa abrantie no on contributing nothing. He stays in America, pay tax in America. Ghana ho untua tax on hwe. Na say nipa we na ti America no control media in Ghana. E na ochire mo de monye. Yee. Africa. Ebibi man. Yefuo, yadwimo ha. And another mami bi so te land hey. Emi fie hey. Marie, ye friend Marie bi. Ono so se Ghana mbeburu no NTC krom no munye dede no munchi omu kunkum ene de besi bia besi sa maami we wo ma wo sa maami we ye frɛ no maami a kyese wo ma abreho me bompa se owura Mahama hwe wani nyam ene de Ghana wa benefit bebre wadi mampani abedi akire abedi president edi ebiew ena John Dramani Mahama wohia wo wiase edi ebiew sikai so a wa pack bi ego kama edi ebiew ewiase iwe ye mfa nkoba bia edi ebiew ene wendi si mbaburu no enkasa se yo what yato aba no wadi ntwa enya hwe losing something no enye nimguase you come back stronger ebetimi aba say next time also be sandia ubesa wini you can just say wiase de bibia timi si wiase na babunu ya o matie si kromu a o pese o de bibia ehye o nsa na aban no de soldier for fam na say nipa ni bi wu a na fe mu akoblemu say aban na waye sei aban na waye sei aban na waye sei Africa for ya adwene mu ha pap me hwede ekoso am si bibi ban ya adwene mu ha enti na kwesi broni onwu enipa na ko biti se Kevin Taylor party America na oka ensem kire Ghana NDC for na omagye di na omo yodom my fellow Ghanaians hwe ewiase de ekono abrabo no ene wa ngasa wo edie no wa ya bo Ghana ebi Ghana for ni bi bloggers ni bi betena blog ayi no so ahomatenten so ena the way omo mo MPP bo ba hye wa ha omo mo NDC so ba hye wa ha ena sei ena ayi mampani no onya hwe wo sorry no wo edie no wa ya bo ama Ghana o papa edie no wa ya bo ama Ghana dwene wo ho fakọ otirimu yie na dwene ho se wo die no wa ya bo Ghana ena die na opese oyeboa Ghana wo kura na bia yedi usi so a wo nya sa tumi na nke bia wo bedi mo hwe Ghana for MPP for omudi bi pa NDC for omudi bi pa na emom no minim se thief man de ya so kromfo a kromfo no so wachi kromfo eno de aya na ya pa so ho Ghana for hwe momma eyema ya adwene mu o ewiase afa na nyina hwe yare frenchma aba ewiase nyina afa ewiase nyina everywhere economy bibia sei na adwene a yebetumi afa so a yebetumi e develop na grow ye ni surudu abibifo agro wo ye ni so hwa kwasi broni na tare kra okoto agu no otumi de bra Africa fo Brazil ya kese wunnim se nipa no cancel so wode ye o yetumi de bra Africa fo ne ya hye
Mattress amount for aye bibi egugu omo egu ye fen say agroso mpa fen say empaso agro na ni nyina no yetimi apepepepe egu so na yetimi de bre Africa for yeah, because ya adwene mu no ha hwe nipa bi wo ho mo de omo adwene nyina ko politics so minim say bi mu timi nya musika pa omo de omo adwene omo nyans omo bibia ko politics every day. Let's get back and fight for ourselves. I was say adwene ye hu ababunu ukọ na ukoye bibi wo street so na ukoji wuwu a wowu nkwase wuwu papa me ka kire wowu nkwase wuwu pa messe me nuanu ma ndc for say bibi nkoyi a momfa nko baby edi asem momfa nko court na yentie mu asem na enye fefefe na yenyina Ghanafo nyina no ye ninye na Ghana nso mfa na ntuma pepe mfra na yodum na we ka we sa abrantie a ye frɛ no ye ka ne se Kevin Taylor de aya moda mommo mpae ma no if you sa abrantie we pa timi tena baabi otwa nkontompo na Ghanafo no mpanifo ne ade nyina mo agye adi na obi betimi atena US na wa insight nneoma bebre wo internet so na watimi agye adi na mode ye adwuma abibifo ya adwene mu ha Nana Addo masem a mewo e ka kire wo se sisia na Ghanafo se wawi ni no Ghanafo wahun kade ankomde ye o sa free SHS ni ade a obeye nyina no bebre omo ahu o metise na Canada Japan one video bi o se sisi akora na omo ba omo hu se ade a omo nye se Ghanafo se odi sika hye omo botom a e na omo pew se oye mpuntundwuma na omo pew ana se sa free SHS no ye programs na omo pew you can't even get it because I said ye Ghana no oba na odi sika bebre obi a eno ena dipa no na nani age nana ade ba koda makoma so pa mesrew se ababunu no bienwuma enye saade a